inshuti muduteze amatwi bakunzi ba radiyo urumuri muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wacu uri i Kampala, Pasiteri Ben Mugisha, turagusuhuje, wiriweho? Mwiriwe neza Jean Claude. Turagushimiye rero yuko muri iyi minsi uri gukurikiranira hafi abakunzi ba radiyo urumuri uko byifashe aho ngaho mu gihugu cya Uganda, ahari imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu, aho abiyamamaza batangiye nyine ibyo bikorwa byo kugira ngo bashakishe amajwi basobanura imishinga yabo imbere y'abanya-Uganda. Mu ntangiriro rero z'uku kwiyamamaza habaye ibikorwa biteye impungenge, ubwo kuwa gatatu umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika ari we Robert Kyagulanyi, uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine, yahagarikwaga agafungwa n'inzego zishinzwe umutekano, bivugwa yuko yari yarenze ku mabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19. None ibyo bintu byo kumufunga byahise bikurikirwa n'imyigaragambyo idasanzwe ku buryo yanaguyemo abantu batari bake. Uraza no kutubwira umubare umaze kwemezwa uyu munsi. Ben Mugisha, ubu rero kuri uyu wa gatanu haba hagarutse akantu k'ituze cyangwa ibikorwa bigaragaza ko hari abatishimiye ihagarikwa ry'uyu Bobi Wine? Haba hakiri ibikorwa biteye impungenge byo kwigaragambya? Byaba byifashe bite uyu munsi ku wa gatanu, Ben Mugisha? Kuri uyu munsi wa gatanu mu mujyi wa Kampala niho mpagaze neza na neza, mpamagaye ndiho ndagenda ndeba uko situation yifashe. Kugeza iyi saha amaduka, ofisi, ibikorwa byose biriho birakorwa, biriho biragenda nk'uko byari bisanzwe, nta kavuyo na gake gahari. Abasirikare ni bakeya cyane, abapolisi nabo bari mu muhanda nabo ni bakeya cyane. Situation cyangwa se nta kibazo na kimwe kiri muri Kampala kugeza kuri iyi saha, na cyane ko Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine uyu mwanya amaze kurekurwa n'urukiko rw'iyiganga mu gice cya Busoga. Ubu akaba ahawe n'amategeko agomba kugenderaho. Rero muri uyu mwanya mu mujyi wa Kampala nta kibazo na kimwe gihari, abaturage bariho baragenda, imirimo irakorwa nk'uko byari bisanzwe hataraba aka kavuyo. Urakoze cyane. Urumva ko noneho ibintu bishobora kuba bigiye mu buryo abiyamamaza bagakomeza kwiyamamaza, ariko nk'uko nyine mu kanya nari mbivuze, amakuru yari yagaragaye nuko iyo myigaragambyo yari yakurikiwe n'ifungwa rye, n'ihagarikwa rye n'ifungwa rye, yaguyemo abantu. Haba hamaze gutangazwa umubare w'abayiguyemo n'abayikomerekeyemo, Ben Mugisha? Nk'uko igipolisi cyabitangaje biciye mu muvugizi wacyo Fred Inanga, kugeza kuri iyi saha imibare ikivugwa ni imibare y'abantu batatu bonyine bitabye Imana. Bundi nta yindi mibare iragaragara. Abakomeretse nabo bari bakivugwa ko ari nka 30, ariko kugeza kuri iyi saha nta yandi makuru turongera kubona. Ben Mugisha, ariko ngira ngo nawe wari wabonye yuko hari abandi batangazaga imibare y'abaguye, y'abatakarije ubuzima muri ibyo bikorwa by'imyigaragambyo barenze abo batatu. Ubwo ni ukuvuga ko byaba byari nk'ibihuha? Nk'ikinyamakuru Monitor nicyo cyari cyatangaje abantu bagera kuri 200, ariko imibare itangazwa n'igipolisi cyangwa se umuvugizi w'igipolisi yatangaje ni abo bantu batatu. Kugeza iyi saha nibo dushobora kuvuga nk'uko imibare y'igipolisi tubwira, ariko witegereje byabayeho accident yari menshi muri uwo mwanya, abantu bari barigaragambya, imodoka zagongaga abantu, amamoto yaragonganye, ku buryo abapfuye bashobora kuba barenga uwo mubare, nubwo polisi itaradutangariza neza na neza abantu bangahe bitabye Imana. Gufungurwa rero k'uyu umwe mu bakandida nyine Bobi Wine, byaba byavuye ku bijyanye n'uko
wenda n'amategeko ari uko avuga cyangwa ni n'iki kintu navuga cy'itutu cy'abantu bari bahagurutse bavuga ko agomba gufungurwa, kuko hari n'abakandida bari biyemeje, mu bakandida bagera kuri 10 na bangahe aho ngaho bari kwiyamamaza, hari abari biyemeje guhagarika ibikorwa byabo kugeza afunguwe. Abantu baravuga yuko ifungurwa rye ryaba riturutse nko kuki. Ese Perezida Museveni hari ubwo yari yigeze afata ijambo ahumuriza abwira abantu ko ituze ryagaruka? Ifungurwa rye abantu baravuga ko ryaba rivuye kuki? umunsi w'ejo perezida Museveni ari mu bice bya Karamoja yafashe ijambo avuga yuko Bobi Wine Kyagulanyi yakurikiranwa bakareba ikibazo cyangwa se ibyaha yabashinjwa, hanyuma nk'umukandida akaba yakongera agasubira gushaka amajwi yiwe nk'uko nawe ari umukandida, kuko nawe yaravugaga ati agashaka amajwi nk'uko nanjye nyashaka kuko twese turi abakandida, ariko atishe amategeko. Hanyuma ibyo kuvuga ko igitutu aricyo cyaba cyakirekuje Bobi Wine, n'ubundi ntabwo bamurekuye ku buryo bwisanzuye, kuko ahawe icyo bita ifungurwa ry'agateganyo. Ntabwo bisobanuye ko ibyaha ashinjwa byaba bivuyeho, dukurikije ibiba byari mu rukiko rw'iyiganga kuva kuri uyu munsi saa 4 zo mu gitondo kugeza kuri aya masaha ya saa 7. Ikindi ni uko bamuhaye amategeko agomba kugenderaho nk'uko yanditse mu gakiko muri komite ishinzwe amatora, nk'uko bari babigize. Ategetswe yuko igihe azajya bari haragenda mu muhanda agiye gushaka amajwi cyangwa ikindi, atagomba gukura umutwe mu modoka cyangwa ngo atangire kwegeranya abantu. Icya kabiri, abwiwe yuko atagomba kurenza abantu 200 nk'uko komisiyo cyangwa minisiteri y'ubuzima yabisabye, kugira ngo bashobore kwirinda icyorezo cya COVID-19. Rero ntabwo twavuga ko ari igitutu, kuko ni ibisanzwe hano mu gihugu cya Uganda yuko abantu bafungurwa by'agateganyo hanyuma bagakomeza imirimo yabo bakurikije amategeko, kuko yari afite abavoka bamuburaniraga kandi bakurikiranaga ibibazo byiwe. Kuri uyu mwanya turiho turavugana amaze gusohoka muri gereza, ari haratahiwe mu rugo. Kuko ibijyanye n'igitutu rero navugaga, kuko mu bantu rwose bari bahagurutse barimo n'abakandida bavuga ko agomba gufungurwa akikomereza ibikorwa byo kwiyamamaza, nyine harimo abantu bazwi nka ba Lieutenant General Henry Tumukunde, John Katumba, General Major Mugisha Muntu, Robert Mao n'abandi. Wowe ugatekereza ko ibikorwa byo kwiyamamaza bishobora kuba bigiye gukomeza mu mutuzo, kuko igihugu cya Uganda urakimenyereye. Ese ubundi ni ubwa mbere habayeho ibintu by'imyivumbagatanyo mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza? Iki gikorwa ntabwo ari ubwa mbere kibaye, kuko mu 2011 byarabaye igihe wari kandida perezida Kizza Besigye yafatwaga akajyanwa gufungwa. Abantu barigaragambije hano mu 2016 ho Kizza Besigye bamufuhiraga cyangwa bamuteraga tear gas mu face, abantu barigaragambije. Ntabwo rero ari ubwa mbere bibaye, kuko bisanzwe bibaho. Bigaragara yuko n'ubundi amatora cyangwa se gushaka amajwi biri buze gukomeza, kuko bifite komisiyo y'amatora niba ifite mu nshingano zayo no gukurikirana abakandida perezida bariho barashaka. Ben Mugisha, wabwira abadukurikiye ko wowe uko ubibona aho ngaho muri Uganda, abantu barabona amahirwe menshi afitwe nande? Wenda witubwira umwe, utubwire nka batatu ba mbere bahurizwaho guhabwa amahirwe n'abantu baganira aho ngaho Uganda. Kuri uyu mwanya ikiriho kigaragara ni uko Robert Kyagulanyi Ssentamu ari mu majwi cyane,
cyane cyane reka ni ntangire kuri ukuvuga Bobi perezida Wine Museveni. ni ukuvuga Bobi Wine Perezida Museveni araza ku mwanya wa mbere, hanyuma hagakurikiraho Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, hanyuma hagakurikiraho Amoriati, kuko abo nibo bakandida muri uyu mwanya ubona yuko bafite imbaraga kandi bariho barakora cyane. Abandi twavuga ni nka Henry Tumukunde, undi twavuga ni nka Mugisha Muntu. Abo bose bari mu gukora, ariko cyane cyane abahanganye cyane ni Yoweri Kaguta Museveni na Amoriati. none ubundi ukurikije uko amatora yagiye agenda yo mu bihe byashize, yarangiraga abantu bavuga ko nko kubarura amajwi bibaye mu mucyo, ko yahatowe mu mucyo. Ubusanzwe uko bijya bigenda aho ngaho muri Uganda, birangira abantu banyuzwe bavuga bati uko bavuze amajwi buriya niko byagenze, nta kwiba amajwi byabayeho. Nta munsi n'umwe amatora ararangira muri iki gihugu ngo abakandida bari biyamamaje bareke kujya mu nkiko no kurega basaba yuko barenganurwa ko amatora yaba yibwe. Rero ibyo ni ibisanzwe, hanyuma inkiko nizo zikunda gusubiza inyuma izo manza cyangwa se bagatsindwa gutyo. Birangira kenshi birangirira mu nkiko, havugwa ko perezida Museveni yaba yibye amatora. Ndagira ngo ngushimire cyane Pasiteri Ben Mugisha, uri i Kampala muri Uganda, ahari ibikorwa byo kwiyamamaza ku bashaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Turagushimira cyane yuko ukomeje kubikurikiranira abakunzi ba radiyo Urumuri. Tukwifurije ibihe byiza, ubwo hagize igihinduka twakongera tukavugana. Mugire ibihe byiza. Yego, namwe mugire ibihe byiza Jean Claude. Urakoze. Bye bye.